Haciye amasaha makeya umuhanzi w'umunyamerika wamamaye mu njyana ya hip hop bita Drake amaze gushyiraho amafaranga angana na miliyoni 1.5 ku ikipe ya Argentine agaragaza ko izatsinda Espagne mu gikombe cy'isi, ni ukuvuga ku mukino uzabahuza ejo aho bazaba bari gukina finali, ni ukuvuga ejo ku itariki ya 19. Nk'uko bituruka mu makuru ya hafi aturuka mu nshuti za Drake, avuga ko Drake ngo yizera ko kubera ko Messi azatera akanyabugabo abakinnyi bakinana hanyuma bagatsinda Espagne, ibingibi byatumye ashyiraho aya mafaranga, ni ukuvuga kakayabo kose karenga miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Sibyo gusa kandi nubwo bimeze gutya, abafana ku isi hose, ni ukuvuga abafana ba Messi barahangayitse cyane ko Drake uyu nguyu asanzwe betinga bikaza kurangira ahombye, cyane ko hari n'igihe yigeze guhomba miliyoni y'idolari ubwo yatingiraga umuteramakofe bikaza kurangira ahombye ubwo yari yamushyizeho miliyoni yose. Uwo muteramakofe bakaba bamwita Mark Gregor. Sibyo gusa kandi uyu nguyu kubera ukuntu aribwa cyane, hari urubuga rwakereyetinzwe, ni ukuvuga urubuga bita thedrakecast.com. Urunguru bakunda gushyiraho historique za beti za Drake, cyane ko akenshi uyu nguyu akunda kubetinga bikaza kurangira ahombye. Gusa nubwo bimeze gutya, Drake Argentine iramutse itwaye iki gikombe ashobora kuzabikuza amadolari angana na miliyoni 5,100,000. Gusa nubwo bimeze gutya, nubwo yafashe iyi riske, Drake mu minsi yashize nibwo yaje gusohora alubumu zigera kuri 3 harimo iyo bita Iceman. Uyu nguyu akaba yarinjije miliyoni 5 binyuze muri stream mu cyumweru kimwe gusa. Ni ukuvuga ko aya ni amafaranga make ugereranyije n'aya mafaranga aba yafashe akabetinga. Sibyo gusa kandi uyu Drake bigaragazwa n'urubuga Forbes magazine, uyu nguyu asanzwe n'umundi afite net worth, ni ukuvuga afite umutungo uhagaze hagati ya miliyoni 400 zose. Bibuke ko iyi ni Kigali Talents. Ibuka gukora subscribe kugira ngo ujye ubona updates nk'izi ngizi.